And I must admit in front of all these officials that I am getting extremely frustrated. Huwa tunakubaliana kitu na nyinyi waziri, jameni. Tukikubaliana hawa watu wapatiwe ile watapatiwa. Watoke hapa wakiwa na furaha na warudi wakiwa na furaha. Iyo niyo yari ndumiriri ya mutongoria wa bururi mbere ya timu ya bururi guthie bururi-ini wa Australia mbitika cia mwaka uyu cia Commonwealth. Ona ngucanio ici itambiriirie akenya ni monekanire kwaga kuiganira ni mwihumbire wa timu Kenya riria macindano maya mahingũrirwo undu uria PS Ambassador Kaberia ari na ũ wa kuga. We have 3 different options that were available. One option was a blazer with a trouser or khaki. Another one was a magical Kenyan look alike, the khaki trouser with side pockets and all. And the third one was the traditional red shirt that we've always had. Also, we had the choice of the athletes' attire. I do not have the exact reason why those on the ground chose what was used. However, I will verify this and I'll get back to you with the detail. Gukiri uguo akenya matinandikithia maumirira mega rita riri makihiukia na manini ya mahiga ma thahabu. Ukiringithania na mwaka wa 2014 kuria Kenya yegwatire mahiga ma goro 25, 10 mari ma thahabu, 10 ma silver na 5 ma bronze na kurikia mari namba 9 mathako-ini macio. Na nieno igime blame na former minister todo preparation diukaga todo ni gwacagurwo new minister. Nyamu ino ni nyamu yagirire gukorwo iroretwo ni minister ucio wari hau mbere gatene. Todo preparation yabagiriria kunene muno. Mwaka uyu turarikire turi namba 14 makinya 5 thutha na mahiga ma goro 17, mana mari ma thahabu, 7 ma silver na 3 ma bronze tukihotwo ni Nigeria aria marari namba 9 na South Africa aria mararikire mari namba 6, undu uria urehete ciuria nyingi ciigie timu Kenya. Kabla hiyo timu ya kwenda Commonwealth wasabiri kwenda kule Australia, walikuwa wamelalamikia allowances, uniform. Pia walikuwa wamelalamika kwamba wale coaches ambaye wamepewa ni watu ambaye hawajui na pia hawacha coach watu ambaye wameonekana katika timu ya Kenya ambaye wamekimbia time nzuri. Most of them waliwaja the right coaches, waka select athletes kulingana na kujuana. Trials kwanza ilifanywa kwa njia ambaye haikuwa kwa uasi, kwa sababu wakimbiaji walitaka kuparticipate kwa hiyo trials, lakini athletes Kenya wanakasema wana invite. Rimwe ihenya riria ria makiria andu ni ihenya ria mita 3,000 mwena wa Nyarari kuruga migiko na mai kuria akenya Sylvain Chespol na Purity Kirui mahotirwo ni Aisha Prot wa bururi wa Jamaica. Na nigiuria chairman wa AK bwana Tuwei arore wega kwa makini niki gitumi kia tute ihenya riu ritu tondu riu ni ritu ni wikaine duniani. Akenya ningi ni mamukirire ushindani munene ihenya-ini ria mita 1,500 na mita 800 kuma kuri Caster Semenya wa South Africa mwena wa Nyarari. Gibarua ni kurikia mahenya-ini wa bururi Athletics Kenya hamwe na thirikari makorwo magibanga nyumba yao niguo manina gicanjama giki kira kiana kia mwaka wa 2013 mucini wa Rio bururi-ini wa Brazil. Kuringana na ndeto cia muhuhu, atengeri aingĩ mamurikite mahenya ma Diamond League mweri ukite, aingĩ makiaga gwikirira mathako ma Commonwealth. Uguo ni harari na element ya gukorwo andu ni maraga kindu twitaga na githungu patriotism. Ukiri uguo anyititemi othe mari na wira wa kwaririria timu ni undu wa mbitika iria ciri mbere cia mwaka wa 2022. Kenya handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV riakwa ni Mugure wa Karuiru. Into the arena.